Ibarala ko etena la zone gangona ti akuta sangote ti la kisuna yanga ti kodro iotonso et qui on akuta liti asanguna molongo ni okona okon et qui zianga ti akuta liti asangoso ti fana la so bumbiso asakusa gbeti lita perso yona tene Fondation Tina Toadera Ngana Yeso Airini Nangati nous offrons à tene Centrafrique parole de vie ou à la baie Africa tene ti fini alekere lasso ti sina kekere ke kota kapa ti sarangona pekoti fani oshoso airina tene lango miombe ti mbango na nzapa so adu fadna ndapre so na mbegeti ndo kwa ti tangonde moto mboko so kete omnisport na gbata ti bongi ifana la ke couple présidentiel ti nangana Faustin Archange Toadera si adusina ti kotango so fade ki wa atenda gina ti asango songa ti fana la so ungotala eke ngbangba kwa ndoni balu sena miombeso aike ala so aike nati bumbendo gigi ti minuska so aike ti contingent tunisien so sala ke pena a la parasi awara apalata na popo na pikoti a kusala susi ala sara na contre tibe africain mambaliti asangoni ko la fadiso eke kirtene asayana molongoni okona okon tifanu seni ibarala Ikiziangati asangote so ti fanala so biati kodro Faustin Archange Toadera aduti biri na yati kota matanga ti zangando bata fombalo so aike Denis Sassou Nguesso so le ke biati kodro ti Congo Brazzaville susi matanga ni aduti biri na mbegeti oko kodro so ikizlege na Karine Estelle Mazumoko Timune Sango Landoni na pekoti so bada so a batenechi mamanja chi kotoji Congo afa polele pekoti a tondochi kapa ti sorongo a biachi kodro so atambula na nzechi mbango so a londochi 1 so na lini biachi kodro chi Congo Denis Sassou Nguesso a sobenda alichi a kombalo nilasi a mupasa na lochi deba yanga chulo na lechi gigi mobimba nga na lechi a monengechi Congo ti sala wa alimbi na mamanja chi kodroni chi bata tenechi siri tentise duchi senda lezu na tenechi mbanga na chi kodro sesechi Congo lo singila migi tenti ziango beso amonenge chi Congo Aziana bagechilo silo tenefadeni ke mungangu chini kwe ti sara wa tizi kamene na lechi ala lengo bia chi fani uso aike duchi ande na lege chimbeni pialo so ni ke zana sese so aba mingi tenechi nzoni duchi chi amenge chi kodroni na lege chi tenechi nzoni ngu wachi dada mungo wana amaseka tenechi maingochi awali tenechi senda lezu na awachi lekrengoli le kiri singila mingi na abiachi akodochi azuvuko ngana chi agbakodo mzupoto ngana chi Amerika so aga mingi sujushi na chi kapachi matanga so ngana a kene soko lotisa ala sulu unda ala chi tene lakwe tenechi kusachi maboko na pobochi akodroni akiri akpinba a onchi kozoni le débattere chi le nandochi bendere chi kodro a mungoi na atorugu chi le krenga kuta bongo molongo chala chi faso le kenga legyo kuta mukozi chi atorugu chi kodro chi Congo na terechi biachi kodro Faustin Archange Toadera e chi dabecha la somo waranga belet bia kuta wainda ubu na yango chi bia ubed namsio agbeyon bia ngana awa mungo wango na yango chi bia berina e ngala kona yati asango so ti fanalo na mbegeti Congo Brazzaville ti supeti ki na gbata ti bongeti fanala ton so fadi tele ti asango ti gawe Bombiso asakusa gbeti leta pepe so atene Fondation Tina Toadera ngana bombiso abatene tinzapa so atene be Afrika tene ti fini alekere lasso ti sina kekere ke kota kapati fani osho so atene lango miombe tinze timbango na nzapa ifana la kota kapa so adu fade na ndaple so na mbegeti ndo kwa ti tango ndimbuti mamboko wala omnisport na gbata ti bongi na gbele ti couple présidentiel so ayeke Tina ngana Faustin Archange Toadera si a duti fade na yati kota kapaso e kizlegi na vudak bangoya timune sango nandoni lango miambetize timbango na nzapa lango miambetize timbango na ala so abagigi tisara lege oko
kota langu susi dunia mobimba amunda litinzia ti awali aikena bangondo ti obia ti be Afrika ti na Marguerite Touadéra atonda ti tene aga kota ye na kodo se ti be Afrika ndali ti awali susi aleke nduru fadiso na nzapa na lege ti kota kapa ti timingo tereso amuta tene lege pia ni ti tene zo oko ayinga ngangu susi wali aikena nina ya kodro na tereti obia ngana bia ti kodo ti be Afrika molimbe tu wara akotazo ti kodo si ti be Afrika so akesala kusala ti poroso ala susi aikena nduti aturugu ti kodo si ti be Afrika ala susi aikena yati akotando kusala ndenge na ndenge awaliga na akoli mingi susi akena ta danzapanga ko agati tene ala fa ndangu susi wali aikena nina ya kodro akena kota ngena besi na nyatu kota laso eki singila na nzapa doma sambela chi ayetonga na zeotale bumbe wali chi leke gereti kutapumbaso enzapa ma sambela chi lekin nduze senge et awali awani so ke concerné à la gagbani ti matene na ndochi nziati gigi wali to ngana tena pe lokolo na droite satene lokolo droite voter lokolo na droit kitene le muwango na melenge muwango na kuli et le muwango na zoko sangorolo akana kotangela besiba amelenge ti gagbani awali gagbani kodo wandaga awali musulmiaga a kuli musulmiaga bacha zigbiati kodo a follow ministre kwa garanto ka mi kotangana be pumbani atambla zoni e legoni nzapa permettre ingo vuluchulo aitama ye koso ta madame mandara fana fango tene ibagi la samling ngi mo ko son sketch donc mo so fango tene pe mo bagi sketch yo andagi yeni ko la passer fadin zoni donc iba mini kota changement que da par rapport na auto édition ikiri singila mingi na Japon na yati kota kapa ti lango mbambe tinze timbango na nzapa molimbe tu wara afango tene tinzapa ndende engo abia tigonango na nzapa sambela ngana ambina pimba tene ndenge na ndenge susi asigi tifa ngangu susi wali aikena nina ya kodro tulo aikembini yeso zo alimbe titene adrisani pepe na alimbe akiri singila ngana nzapa kwa so esa mingi akemaso ye kira ndaka esa panel ensuite passer les gars fafeka ega tenesa ega teti inga ngozi kanizo même on dit commerçant si mon batanga mon kete na caisse nationale mon fatiga we ak futa motonga na pension azominga inga na pe ay fatena ndoni tenti carcer tu me azominga inga pe ak fatena ndoni fafeka andoti entrepreneur mo wali nga ma pesa si mo lingi wali chila sola kekele ki ainsi de suite et continuer e fanala lango myambeti zetimbango na nzapa tunguso amunkangu mingi na legeti kusala tilengo songo ngana duti ngona ndo oko na popoti amulengeti korosi setibe Afrika Gana bageti fangana la ndoko albene biaso abate timngombo konoso aikene ti ngangu alaker bene na biko shoso a on ambegeti ndoti langa na tengo de dengu so eke hotel ubongi na batati bongi bene kapati bungo na doteneti akoja gereti apia so abateneti ndiati kunduso doro erinia ke CVGRR ifala so aike wenda kubuso akisa kusala okondo kwa bene biaso si aziangati akusalani na Eric Benik Bianiki zilegi la kona Eric Vudak bati mune sanguda apaso abundo ala susi aite sara kusala na bageti ndo kusala tik Benik Biaso batenti mumbo kona ala suiti ngangu asi na ala ngana tineti lengo songo na kodo setibe Afrika ala so aike na yati kundu ti CVGR ngana ala susi aike awa mungu mamboko na legeti a senda kode ngana kofro susi ya mupasa na la tik buli tela tik bien yati agbuku ngeti so abateneti kojo pialo ti ndia susi ya batenti lekerengo akusala ti kundu ti CVGR piga laso na irichi Benik Bia Josiane Lina Bemakasui Benik Bia chimungo maboko nazo chizianga chi bumbi sosi ake mulege na a expert chitene ala sra lege chibango kota buku chindia sosi abatene chi fonctionnement chi commission vérité justice réparation et réconciliation ala inga ndia solani bia chi kodro amunia we na 2020 men aya chi ndia aye ake évoluer aussi gorubia abasosi ambena kekete aye achana yani ni lasi Benik Biaso lola loke na ndochi commission vérité justice réconciliation et réparation sosi akemeni organe sous tutelle du ministère chilo banjoni chitene il faut nitisa a expert alaga kozoni lo zambeni comité na cesse sosi akira diko ngene ndiaso mais là so il est question chitene à valider
avant projet Chindiani kozo kwa si tene a gwe na gbechi Assemblée nationale. Na yati akapati bungoli ndenge na ndenge ya lususi ya basula yani aiki mulegeti sigina ambini afini akodeti kangalege na ambina akpali soko juni aikeda si alimbe timuta tenelege tikiritene na akpalinga na ademata la susi yeti ngangu asinala ike kuchi tene a point souci irrelevé souci ak réel que à manquement ni soit keda par exemple tongana tenechi décentralisation ci CVGR ceci doit chitene amu lechi seseti RCA quoi la lekicha kusala solo kisara chigango na mango terrain na chikodro ake aussi chimulege nga chitene il faut nombre chi a commissaire aduchi aussi bani trois nombre na ke bani ay mulege na awali aussi chitene aduchi aussi mingi na yachi commissioni donc akendalichi asokola si isara kota atelier solanso tongana ala susi ya kena ndoti kodo seti be Afrika ake bulitela ndati nguina ngwe ti leke yati akando cha kusala ndenge na ndenge tere ti piano so abate ti zuri tambulango ti kusala ti CVGR susi ya leke yan ngwe so ake mili kota ye mingi na ke gilege okoso lingi ti munene ngana mungu moboko na la susi yeti ngangu asinala na kodo seti be Afrika. Ikiangala singila mingi Eric Vudak Mangoya tenetsi asanguso alamuna mwengeti kodo ingbala koginati asangoti fangana laso beni kapati tokango pupuna kateti laso akisa kusala mbumbu na yati ando kwa benebia so bateneti fango ngbanga teneti nginza ngana manginza lana laso aike bateneti asiriti ati kodo adutingbene biri na mbegeti ndo tila ngana yongo de dengu tikitikana batati bongi sondani aike titene alazana sisi gereti a pialuso a bateneti futango anginza na legiti aiti banda tereso a irna tene pata polele ifana la ike o tokwa na ndukwa benebia so a bateneti nginza ngana manginza Albert Dinabe si aziangati akusala so obet koyamele ngana Alvin Bombari dalti asango mandango yesu abumbi andukwa gbenyogbe utatu ngasu dali ti biongo yati aisu aike saka nandukwa ti leta sondani aike ti ziana sisi amben finingo bo tiko kotongo nginza ngati tene a utiliser anginza niso na legeni na mungo tene ti luso lweke bandu nanduti pia luso lufa pialoni na a zuso kwesi ako kapa na yati kota mandango yesu si luluti mingi na ndo teneti ziango fini teknoloji ti rokotongo ginza ngana patango a ginza na ndokwa ti leta na mbage lusulu eke chargé de mission na ndokwa gbenyogbe so abateneti ginza lo fati lo nzoni ti fini pia lusu eke ga na agbati a nzoni ye mingi na ndokwa ti leta pata polele akomeni kodeso si iboli izana sese na pokoti yanga so si gati kodamuna ina njeti juin 2025 titene digitalisé a système de recette ko na ta dépense donc bongoliti asarasi igo iyo iba akeketi apata so a citoyen ka pays ka lakwa ti warongo certificat de nationalité certificat de résidence a mbetiso si aba policier ko verbaliser à la gendarme ko verbaliser à la sera ka pays ni so yitene i balegeti so iyo titene i retracer ni na legeni na yati comptabilité ti trésor donc pata polele ni iga itarani na a recette ti justice na a recette ti intérieur donc na imu ka ti recette ti justice donc na moye ti wara certificat de nationalité mogana mbetini quoi mais cause ni quoi si mo zambetini na tribunal ti tene a muna mo certificat de nationalité il faut mo gona noter régisseur mo futa 3000 ti certificat de nationalité ni a muna mo quittance ti pata polele mo zananduni soit fa que mo futa nawe si fallait so greffier a mombetini a zana circulation ti tene certificat de nationalité mo a sigi isi mo muni mo sana kwa so mo yeti sana na mbage ti ministère ti intérieur kodena et ton sape kodena ke tiso tongana policier a verbalisé mo gendarme a verbalisé mo loko fana mo contravention na ndoti pata polele na le signe na yati pata polele muna mon tono mona nginjana yati compte orange mon et mo mbagi gi mo payeni et puis mo mambe ti mo gwe tono mona nginja pe dans ce cas mo gwe na référence infraction moni
jusqu'à ce que moi nginja mo pena na we simoka mo mambetini simo mo continuer na legetu kapati manango iso aikemeni kota ye mingi teneti andu kwa utasu nga teneti awa pe Afrika nga teneti maingo ti kodroti pe Afrika. Mini sango ti kodoni la kweti fangana ala so mini kapati tukango pupuna kateti ala so aikena yati abumbi swasa kusa agbeti ta pengana ala so aikena yati bumbi ta société civile aduti mbongo la ndoteneti ya gerati kusala ti kunduso ndoro erini aike itue ifana ala ike la sosi tukango kuso a bagigi na mbegeti ndo kwati teonga ngo de denguso aike ti jem résidence na batati bongi aike lusolo aike bamendo wala mini soit que Bembendo Nandoti Akusalani, soit que Robin Moïdo Kana, si Aziangati Akusala so Martinez Gayonga na Ken Privali Kundu, Aike Mune Sangolandoni. Kodoche be Afrika na pekoni sosi akanga lege na loti sango kusala tilo kusala na ndoti kunduso abagigi si akesala kusala na ndoti tongana nye anginza ti amosoro ti gbeti sese aikesala na kusala na lege ti undango maboko ti gouvernement ti kodrotie na sandungu ndogigi so yiri ni Banque Mondiale ti ala wara munga maboko so ala lekeregere chimbeni mandango ye so si ala tisa ala so kwe eke sala kusala na yati société civile si akoka pana yani ti fana ala itie aikenye na akusala tinye si lo eke sara ima gbeyon gbe so lo eke tonga na coordonnateur national na ndoti kunduti itie so lo eke fana yi ndani nye sala lekeregere ti mandango yeso. Alors tenti sola inga l'année bi penser ça déjà ngoko a évaluer kodroti na ndoti so tene itie tongana la si kodroti ake sara kwa na legeti itie ti tene afana mo legeti kodro ti tene inga ngindia sosi gouvernement ko warna legeti mo sorti betise ngati tena fausi na mo legeti kodro tongana la si gouvernement ake gérer a yeso tena mo sorti betise ti kodroti. Mais na yati évaluation so beni yeso atiaye akisosi a société civile a question soit posée na la à la répondre na ni quoi pe parce que amenaye atia la mingi et donc dans la ce gouvernement on dans la Banque Mondiale c'est Banque Mondiale a da mna lo kete ko foroti tene isar na formation ti a société civile na yati cadre ti yitu ndani so la so ibumbi azuti société civile ti tene i fanala ye na ndoti tenti itue et tongana la si ala doit tene ala dusna terti gouvernement ngana terti société civile na ati so ira tene comité national de pilotage ti tene ala sara kwa na legeti itue na kodroti akenzoni e inga itene tongana mandango eso aunja we fade ambena gereti kusala eke bande gigi lege ako ti tene asara si ala so kwe eke sara kusala na eti société civile akokapa na yati kusala so ala eke sara ndali ti maingo ti itie. Mini sango ti kodrona ke ti so ti fangana la so kundu so a diri na tene cabinet d'ingénierie hydraulique so ndoro erenia ke zang o a sara la so matanga tingu se so lo bagigi na gbata ti bongi na lege so le kermini kapati bembengondo na yati akubuso si le kisa kusala da mbrimbu teneti ala sosia kisa kusala mbumbu lambege ti ndoko gbeni beso abateneti a mosoroti gbeti sese ngana teneti nzoni nguti yongo si a kokapa na yati a nguiso ndalni ikizligi na latena ma sangu dana yangati junior maliavo. Le kinaya tigba vaka ushu tigba tati bongi nangu se nzangu agatonga na meni ndoso molimbi ti goda ti wara tene na akpale na legi ti tene ti ngu nga na agbagbara tambo ati kusala so amulege na ala so kwe akokapa na yani ti tene ala bani meni limon so amulege na ala ti nganye wala akusala wala ndokwa kusala so akisara alimon so nga na kirengo na tene so amulege na ala ti tene alinga mbwimbwi akpale so zoye ki wara na legi ti aye ti ngu nangu se ndokwa so agoda ti sara kusala so amulege na lo ti tene kojoni lo baya taye ngalo sara kusala nimbwimbwi ngalo ginda taye tene ti maingo. Deuxième porte ouverte là Zaga il promouvoir à Yesu Isara qui invité à Isara projection à Zagaba ils sont à Zagaba partenaire soit travailler dans le domaine de la entreprise à la gala ba Yesu Isara il fait dans la présentation il fait dans la quoi à la apprécier Isara quoi autant kojoni Isara
côté soit étude amont. Donc, il se croit qu'il y a des dimensionnements, notes de calcul, on a été l'équipement, voilà, où il peut dire ça, notes qui calculent, quand ils apprennent, on a légué, débordable. Il sert aussi maîtrise d'œuvre. Donc, il dit ça, il peut dire qu'on a marché, et puis il a assisté l'autre à réaliser la légué, et puis un contrôle de la qualité. Il m'a d'ailleurs amélioré recherche et développement. Donc, on a dit recherche et développement, il sert à granulation, on aime avec ça, la légué aussi. Ouais, bon, là-bas, on a mis ça, garçon, outils. Quand on parle d'autorité, de maintien de l'eau, l'équipe, voilà, bah, il se passe, donc on a la qui n'a pas dit, à la ligne, il peut être fort à appuyer parce que la compétence, là-dessus, ça, là, on a marché, tambo ati bemengondo so amulege na ala so agona ereti leta titene ala batungana si fini alengo songo alimbiti bagigi na popoti ando kwaso akina beti leta pepe ngana leta teneti nzoni maingo na legeti teneti nguna ngana anguti awati dada bangondo so akondani gina bango amena masini so akimulege na azu so akisa kusala na mageti nzangu titene ala sara na kusala cette taille, c'est taille 10-20 en millimètres, taille 0,04 ou 0. Ce 16 avril 2026 a vu la décoration à Tunisie sous la proponime kwa awale mbasambala so alaike bena a la para si alawara a makandati bumbi bendo gigi na pekoti a kusala so ala sara teneti maingoti oko bumbi so ifana la kapati mungo a palata so adutina gbeleti lo so lo eke bando lando teneti bumbi bendo gigi so batenti mungo mboko nazo so aike na yeti akbali so aike age ayoya ngana lo so le eke to utikuta kamba wala watongolo Michel Asimisi à la Kokapanati Kotangweti Mungo Palatana Akpingba Aturuguso Ngana Mbageti Seseti Boarti Fangana la Somini Kapa Ti Manangoye Aduti Abagigi la Legeti Mungo Mboko Ti Bumbi Bendo Gigiti Muniska Sosia Mulegena la So Aike Aturuguti Kodro Tibe Afrika à la So Aike Nayati Kodroni si amupasa na la titene ala ingaye mbrimbre lando teneti soit tenanga timuzu fronza tene protocole ti 2024 lando tene so abatenti kango lege wala ti batango a molenge ti bumbi ala na yati a bumbi ti aturugu tumba pepe ti tene abata seniti ala nzoni ifana ala eke kapasusi a mulege na ala so ay kokapa na yati ngweso tene ala inga tene mbrimbre lando ti ngweso Iba eke gilando ti sango so si akuta sango te tila kusu nga ti kodo a kondani ikir singi la mingi na ita koso si ala sara ber kone ti a sangoni adu ti mi sambla tene la kusu ya puna la zasinza pa batala eke wa terrain benila ala ngmanzoni